Pemirsa Desa Adat Ngis menggenah ring Kecamatan Manggis Karangasem pinaka silih tunggil Desa Tua ring Bali. Desa Adat Ngis nami dresta kuno sane kewastanin Aci Gedebong. Aci puniki kemargiang nyabran warsa nemonin rahina purnamaning sasih kaulu. Tetujuannya untuk nunas wara nugraha miwah cihna bakti majeng Ida Sang Yang Widiwasa untuk perbawan Dewi Seri. Kedulurin antuk upacara ring pura Bali Agung, serana nyane merupa gedebong, sani ketancapin bongkol nyane ngarep kedur, gedebong metancap mebalik pina ke Cina pertemuan pertiwi miwah akasa, ngeninin indik tata titi pemargin aci gedebong, kedulurin antuk niagayang ring sejeroning lakaran upacara, selantur nyane, jeru saya metanding jambal miwah pelegantung, raris kelanturang antuk ngelaksanayang ngulan agung, sani keulengang majeng betara Ratu Pusa, mangdani sangkepan Bali Agung miwa aci gedebong, side memargi antar. Risampune pula pali ring pura desa utawi upacara ngulan agung puput, kelanturang antuk pesangkepan, kerinin antuk petabuan tuak oleh jeru saya, sani keuduhang oleh jeru pasek pina ke pemucuk sangkepan. Raris disampun pesangkepan krama ngarep ring Bali Agung puput, raris krama desa ngarep nunas tirta, sani pacang keanggen nyiratin aturan ring suang-suang sanggah gedebong. Ring sejeroning pekarangan desa, sani muput aturan wantah jeru mangku, utawi angga sani sampun mewinten, kelanturang antuk ngaturang sembah pengubaktian sinarengan. Wusan keramane ngaturang aci, utawi usaba gedebong puniki, yening sampun galah nyani, raris keramane nglungsur wawohan sani katurang, mangdani sidekajeng sareng keluarga, araina ri sampun aturan memagi, krama kedadosang nyabut sangga gedebong, sani megena ring pekarangan umah utawi jero. Dresta usaba utawi aci gedebong ring Desa Adat Ngis Kabupaten Karangasem, mejanten pinaka silih tunggil pengupaya sejeroning nangiang utawi nguripang gumi Bali tur ngajegang dresta sani sampun ketami saking para lelangit. Dresta inucap sepisanan pinaka pengupaya ring sejeroning utsa ngerumah ketang rasa saling asih menyama braya pantaraning krama antuk manggi pesikian ring jagat Bali. Juliana, Bali TV.